1947 apat 1991 kika US le Soviet Union kika Cold War ana ho sit lai ta achun Soviet Union ho galman sa lang ana khang to ma maun kido na Huikong missile sule nuclear payload missile zong tampi ana nei jun ahin hichigalman sa akoi naw chu ETUS in ana het do the ham ETUS in U2 le SR-71 Huikong Soviet Union hon missile sangkhat wal mangcha akaplhah ding ago zo nu wa zong ana akaplhah zo lovu ahidem tuni khon American spy plane SR-71 chungchang thu kichen tein ana sei khom kinohite video hi achai na chan gei ngai dingin ikitim kinove Cold War khat lai chun America ten Soviet Union te missile kisat na Huikong bomber Huikong chule Soviet Union nuclear submarine ho izat anei zuwa hoilaiza akoi zohamti heddo theina din spy Huikong U2 bomber ana simun ahi hichi Huikong hi van thamzola fit sang som segi asangin aleng thejin chule kilometer jagi lenga pungka khanin aleng zovin ahi U2 bomber hi alien ha lo wangin sangta alien thejin agalmi te gam sunga leng lutna America dinga limpoi mo ta anakap do zi ahin U2 bomber hi Soviet Union ho gam sung agalen lutsun Russian radarin anaman pai ngalin izi chun Soviet Union in U2 intercept dingin kido na Huikong MiG-17 anasolun ahile fit sang som nga aphain Huikong engine failure anahin anapu ke tan ahi hiti chun Soviet Union hon ground to air missile in anakamun ahin missile zing in zong anakap khazo kun ahi America spy Huikong U2 hi alien nop keu se hilovin alha hi thilgi pu na dinga kisim hilo ahi zi in galman cha ama ki ven na ding air to air missile apu theilo ahi van thamzola sangta alien theizi hin lungam pelin Russia capital Moscow chunga analengin ahi Soviet Union in U2 chu intercept boarding in len na zat chum anasolun ahin alien sangwal zi chun anaphazo povin ahi single engine U2 atha ali zi hin tul achu tha ating atha zi hin unstable ahi zin ezi chun car khat anunga athai zin Huikong speed anok ting atha lang tu in sipai ho aki khai jibin akyang anabu pizibin ahi Soviet Union in zong U2 Huikong hi akaplhah lo lai siwa agam sunguwa anop no ma leng le jing ding limho aka ma US government api jing jing de heti aheta win ahi hiji chun Soviet Union in a missile ho range anahab be un a China 1960 kumin America U2 spy Huikong khat anakaplhah pi un ahi ahin US government in Soviet Union ho military base nuclear warhead ho high resolution photo ananezu ahitai America ten a spy Huikong U2 chu Soviet Union missile akaplhah teji ti chu kichen ta in anahetawin ahi hiji chun America in Soviet Union te missile ki mai tu pi dingin spy Huikong tha SR-71 anasimun ahi hichi SR-71 hi missile sangin alenggang zone U2 Huikong banga missile akaplhah theilo diu ahitai first May 1960 kuma U2 Soviet Union in akaplhah zo kumli zowin 1964 kumin SR-71 flying test anabolun 1966 kumin US military hon anamang panun ahi SR-71 hi alien hatdan Mach 3.4 ahin hichu kilometer sangthum le janga le somni laku pungkhana lengzo ti na ahi hichi Huikong hi fit sang som gi le sang nga le som gup laku asangin aleng thejin a speed ahat valzi chun phat so ta Soviet Union radar operator hon Huikong dingin anata san povin ahi hichi Huikong a steel element ki buji hin trackball aha sat sa chumin ahi 1968 kumchun Soviet Union hon SR-71 chunga missile hat ta khan anaka mun
pilot pan ahead do panin Huikong Mek 3 aha na leng chu ahat sa ben ahile mesailin anakap khazo di ipon ahi avielin SR-71 Soviet Union ho airspace in analeng lut kinin hiti chun Soviet Union hon mesail mangchan anakap kinun anakap khazo ki povin ahi SR-71 hi agomin US in som thumlani anasimun ila ahin somlani accident zi in anapu ke in hichila ahin khatsa galmi mesalin akaplhah a umpon ahi SR-71 hi khatse sim na a tu khanga 25 apat $30 million alut zovin akisim na asum alut se ehilovin pungka khat alen na dinga sum $85,000 alut zovin ahi 1966 apat 1991 kumsom ni leli a service sungin SR-71 chunga mesal sang lival etek anaw umin ahin khatsan anakaplhah zo povin ahi hichi Huikong len agan val si hin atola pang pilot ho hin astronaut von akivon jiu ahi SR-71 hi titanium a kisim ahin aboy na ta khatsu hichi Huikong kisim na titanium hi Amerika gama umlo ahi titanium hi US galmi Soviet Union gam hola a Russia a ahi hizi chun US in Asia le Africa gam ho a fake company asimun hichi a kuna chu Russia gama titanium ala uwa US gam anapulu jiu ahi SR-71 hi 93% titanium a kisim ahi Soviet Union in zong SR-71 hi mesaila ki kaplhah theilo ding ahi ti kichin ta a ahet pha nun Huikong SR-71 ki mai tu pi dingin MiG-25 anasimun hichi MiG-25 hi alen ha dan Mek 3 ahin chuli fit sang som git le sang pu a sangin aleng sang jovin ahi ahin hichi Soviet Union Huikong MiG-25 in SR-71 anaphazo pon anakaplhah di pon ahi Soviet Union in zong MiG-25 chu upgrade abolun MiG-31 anasim kinun ahi MiG-31 hi fit lakhat le sang som ni le sang nga asangin aleng thejin alen ha dan kilometer sang thum pungka khanin aleng zovin ahi Soviet Union hon SR-71 Huikong chungchang anahet ziwa intercept bol thei Huikong anasim da u ahi Soviet Union in SR-71 Huikong kaplhah na thei interceptor Huikong le surface to air missile hoi hoi ahin nei pha nun Soviet Union airspace in hichi spy Huikong analeng lut tapon ahi US defense budget hi ji le SR-71 maintenance a sum alut wal ji in 26 January 1990 kumin US in retire anabol tan ahi tuhin SR-71 Blackbird Huikong hi US Evergreen Museum le Air Force Museum ho a mu thejin a nalai jin ahi tu ni kho a van noiza Huikong la a alenggang pena ki he US kutsu SR-71 chungchang isei zo hi chen hin akichai tai achai na chan ge hin ngai zo si chunga avelin ki pathu ka hin sei ki ne ka ki pai